Banang penting na gejing pentelun iki kampen roy bopher leng baki tenat rekam sarkar ke Jela Meghalaya na gebenta ki kampen roy bala mangkat kum ke aspirational district ke distrik Ribhoi. Haka khatnya trek jemang arajar arpuar na kaliang ke sarkar pedeng kalapha yu menteri kena Profesor SP Singh Baghel bedekmi ke tenat law and justice bat ki kampen roy nong kendong. Ban jurep bani kendo iki officer kene ke distrik kebalong rusi benta ban aimen siam iki officer ban penteri hok yaki skim jong ke sarkar pedeng. Hagini kesengi belawan ban jurip menteri kena ke sarkar pedeng layok bani pleu jingmut bat bani tai helor gejing pentreka miki skim ki balamang leng baka aspirational district. Bat kumno ban penjanai ki kom trekam bat gejing pentrei kini ki skim ke ban penwentoi ki snong ki thau bat ki pat ba nong song snong. Haga bai gejing kendo bat ki officer ke district la penlong haga conference hall jong ke office u deputy commissioner ke district Ribhoi. Lawan bani shim bentalang hakani gejing kendo ba gejing tai da uba George B Lingdo u MLA ke Umroi constituency u Arpit Upadhyay u deputy commissioner ke district Ribhoi u Giri Prasad u superintendent ki Pulet ke district uba MB Tongper u additional deputy commissioner nalor ki block development officer ni ke block boper bat kiwe. Habakran ki dong tho kubor hadin gejing lang menteri kena u Profesor SP Singh Baghel ulapan pau ke jingkmen banyo banlum jingtep ya gejing pentreka miki skim ke sarkar pedeng ha kebala kmi bagi layat cekmat bat longru akarukom ke babiang kumbalamang da ke sarkar pedeng ha kebala pentrei ya kum kini ki skim ha ki shispa khatsan tli distrik ha ke ri berokowei ulethu ru ba ke distrik Ribhoi kum kawin ki distrik kebala syakan thop hapo kane kejing ajing mentoy Tang hai dengan snem kalayo kejing mang pisa ke bakat arklor tam lengba ke niti ayok bat ke North Eastern Council. Ya ke balapendan kam ke ban kentiu kisnong kitau ke distrik lengba kitnat trekam sarkar boper. Shushu ulietho ban kaliang ke sarkar pedeng kan mang biang sa praklor tengkas ke distrik na ke benta ban penbet pembiang bat ban kentiu ke puli putih ke kuat ke kya bat ik umbam umdi bat giwe ki bentai ke bela bencet ya ke jingkit kli hagi bor penyat jong ke distrik Ribhoi. Na kaliang u deputy commissioner Arpit Upadhyay ulapan pau bagni ke jingwan yu kejat jong menteri kena ke sarkar pedeng kala aimen siam shikadai ya beroki officer ke bela trishitom ban pen urlong ya ke jing angnot jong ke sarkar pedeng. Hagini ke juga sengi hadin ke jing kendo ik officer u ne menteri kena ulalit ru bani kendo bat bani pleu jingmut bat kinong trekam snong boper bat ule kendo ru ikinong kitkam jong ki self help group ha ke snong saidan bat banti benia alor kirkom trekam jong ki ban kershan laki snong ki thau bat ule kendo ru ki kenhon jong ki sengkenthai bat hadin kane lulit ban jurep pat ya ke ICDS center ha saidan haga ba menteri ula penut por bani keren bat ki kena angne nangta ula penkot pat ya ke jing jurep ya ke health and wellness center ha ka sub center ha umsau nongkharai. इनका ये कहना है कि प्रत्येक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सभी मिनिस्टर जाएंगे और उसमें एक बात और है स्पेशली मेघालय जरूर जाएंगे तो उसी प्रधानमंत्री जी का फिर ये है कि जो ये एस्पेशनल डिस्ट्रिक्ट है रांची जिले इनमें भी अगर उस राज्य में पड़ता है तो वहाँ जाना अपनी प्रायोरिटी में रखना है ये एक आकांक्षी जिला है तमाम पैरामीटर्स पर लोगों बात की मुझे खुशी की बात है कि उन्होंने इम्प्रूव किया और जो अभी तक 12 करोड़ रुपये मिला है उसका यूज भी किया है काफ़ी बड़ी परसेंटेज में खासतौर से एजुकेशन और हेल्थ पर काम किया है मैं DC का बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया